Yes, nibyo ikaze na karibu cyane mu makuru yacu akomeye cyane yihutirwa avuga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, u Rwanda, Ubugande. Ni inkuru ziri kuvuga umutekano, politiki ndetse na diplomasi. We tubana uruw'ingenzi ndagusuhuje, reka nkubwire ko amakuru yacu akomeye cyane ari kugaragaza ibimenyetso bitandukanye byerekana neza ko ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya muri teritwari ya Fizi cyangwa se muri santere ya Fizi, nushake ubyite gutyo. Ahangaha kuri hoteli Mwaro ahamaze kugabwa ibitero bikomeye cyane. Izi nkuru mwarazumvishe, ibitero bya drones, ndetse aho byavuzwe neza ko hari bamwe mu basirikare bakomakomeye b'u Burundi bari muri iyi hoteli nk'uko byatangazwa. Ubundi busanzwe iyi hoteli Mwaro ni hoteli yari isanzwe imeze nka hedikota ya Wazalendo, kugeza ubwo Wazalendo zaje gukurwamo maze hakaza gushyirwamo abashyitsi bakuru yaba baturutse ku butaka bw'u Burundi, abajenerali bakuru ndetse barimo n'abakomeye mu nzego za gisirikare. Nk'uko amakuru yagiye abitangaza, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka w'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abandi, aba bose iyi hoteli bari bayirimo, ndetse hagaragaye ibimenyetso bigaragaza neza ko hari abasirikare bagera kuri 3 b'igisirikare cy'u Burundi bakuru barimo bafata ibyemezo bamaze kwicwa. Ndetse n'iki gitero cya drone bivugwa neza ko harimo 23 ya kigabye kuri inama namini kuri iyi hoteli yaberagamo inama za rukokoma, inama zikomeye cyane zigamije kugaba ibitero bitandukanye hariya mu bice bya Minembwe. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba gimenyeshwa ko muri uru rugamba hamaze kugwamwa abasirikare bagera kuri 3, ariko bakaba ari abasirikare bakomakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bose bari muri iyi hoteli nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho. Hoteli yarangiritse ku rwego rwa nyuma, amabati yose yavuyeho, ibikuta bimwe biragwa, kandi ahangaha byamaze kumenyekana neza ko nubwo byagizwe ibanga, bamwe bakajya bavuga neza ko uwapfuye ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka, nyamara we ntabwo yigeze hasiga ubuzima nk'uko byakoreshejwe nk'uburyo bwo kunyomoza. Nyamara amakuru yamaze kumenyekana aravuga neza ko iyi hoteli Mwaro yaguyemo abasirikare benshi, ariko abafite amapeti yo hejuru ndetse n'abari bashinzwe umutekano wabo bo mu gisirikare cy'u Burundi. Imibare yaje kumenyekana ndetse byari byagizwe ibanga kugira ngo bitaza kugaragara nk'aho 23 yihanangirije izi ngabo. Ibi ni biki biri kuba? Ubusanzwe ahangaha muri Fizi, mu isantere ya Fizi, ndetse hakomeje kugenda hanategurirwa bimwe mu bitero bikomeye cyane, inama za hato na hato, inama z'igitaraganya, abacancuro barahari, ingabo nyinshi cyane zikomeye z'u Burundi zamaze kuhagera, izindi zijya mu bice bya Uvira. Ibi byose ngo ni ibigamije kwiga ikibuga neza, kuko intwaro ziremereye cyane ngo bamaze kuzigeza hafi neza n'uyu mujyi wa Uvira, maze ngo baze kureba aho byapfiraga. Ibi byose biragaragaza ko hashobora kuba hateguwe ndetse hagiye kuba ikintu gikomeye cyane cyemeza benshi ko urugamba aho rugeze ari hahandi bavuga ko umwana arira nyina ntiyumve. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ubu tuvugana, imbaraga nyinshi bamaze kuzigeza ku butaka bwa Kongo, ndetse imbaraga z'umurengera niko twavuga, kuko mu bice bitandukanye, yaba ibice bisanzwe biberamo imirwano, yaba n'ibice birimo amahoro, hari kubera amanama akomeye cyane, hari kubera meetings za gisirikare, aho bivugwa neza ko abacancuro barimo bagaragara muri ibi bice. Abasirikare bakomeye cyane b'u Burundi barimo na General Prime Niyongabo bamaze kuba bari ku butaka bwa Uvira. Ibintu birakomeye cyane. Niki kiri gutuma 23 yamaze kuba ikurura amakuru ko bashaka kuyambura Puezero n'ibindi bice bya Minembwe mu isantere, ikaba yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane nayo yo kuzana intwaro ziremereye cyane, zirimo izifite ubushobozi bwo guhanura yaba indege ndetse drones, ndetse no guhangana n'ibitero binyuze ku butaka. Imbunda zirasa kure, M24 Combat, ibifaru biremereye cyane. Ibi ngibi byamaze kugezwa mu nkengero za Puezero ndetse n'ibirometero bigera kuri 3, aho bamwe bavuga neza ko 23 kurekura iyi Puezero bisa naho bidashoboka, kuko igisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaze guterura intwaro 23 igaterura izindi. Ibyo bamwe bavuga neza ko hano hagiye kuba ihangana rikomeye cyane ryo ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe mu basesenguzi mu bya politiki bashimangira neza ko dushobora
dushobora kuba tugiye kongera kubona abaturage benshi cyane muri ibi bice bahunga bitandukanye na mbere, ndetse bagahunga ari benshi cyane. Ni imirwano ishobora kuba igiye kugaragaramo tekinoloji ndetse n'intwaro ziremereye cyane. Bisa nk'aho Burundi bwamaze kuza bwose n'umutima wose muri uru rugamba, aho abagaba bakuru b'ingabo b'igihugu nk'u Burundi bamaze kugera mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho, ariko ibice bimwe bagiye bageramo amakuru aravuga neza ko ari ibice n'ubundi M23 yitegeye, kuko yamaze gushyira ingabo mu misozi, ndetse bamwe bavuga neza ko izi ngabo za leta y'u Burundi zicunze nabi zishobora kuza zimwe kuhasiga ubuzima mu bitero M23 isanzwe ikora mu operasiyo karahabutaka. Ubu tuvugana bamwe barashimangira neza ko urugamba rutigeze rushyuha ndetse ngo rukomere kugeza kuri uru rwego. Nabone n'igihe imirwano yabaye M23 ikirekurira ndetse ikaza gufata umwanzuro wo gufata umujyi wa Uvira ndetse ikanawufata, koko imirwano yabaye bamwe baravuga neza ko nta ihuriye n'iri gutegurwa, kuko bisa naho noneho birimo imbaraga zikomeye cyane, ibikoresho karabutaka bya gisirikare, ndetse nk'uko byamaze kugenda abigaragaza n'ibimenyetso nk'uko bivugwa. Amakuru agaragaza neza ko ubu tuvugana intambara iri gutegurwa ari intambara ku rwego rwo hejuru. Uvira iraza kuba iyande, mu gihe igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bamaze gukurura amakuru ko M23 uyu mujyi wa Uvira yamaze kubarira. Mu makuru tumaze iminsi twababwiraga neza ko M23 yamaze gukuraho amabariyeri yerekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Abazarendo bamaze guhunga bamwe na bamwe, ibisa nkaho M23 yiteguye kwinjira umujyi, ariko hahise haza ikintu gikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zose, ngira ngo abasigaye Kinshasa ndetse n'abaturuka hakurya ku butaka nyine bw'u Burundi, abasigaye hariya Bujumbura na Gitega n'abakuru mu ngabo za Kinshasa, niko nakubwiraga. Aba bose bamwe baje muri izi nama z'igitaraganya zigomba kuba zitegura uru rugamba. Ibintu bisa naho bitari buze koroha mu by'ukuri hano, ariko M23 yagaragaje neza ko nta gihunga yiteguye guhangana uko byagenda kose. Aba barimo ingabo za UN ndetse n'abaturutse muri Jordania, itsinda rikomeye cyane rishinzwe kugenzura ibijyanye n'amahoro ndetse bagakora supervision, bakaza kumenya ni iki kijya mbere, ndetse n'izi ngabo za Jordania. Ubu tuvugana nyuma y'uko bari bafashe urugendo berekeza muri ibi bice, navuga neza ko ari ibice bya Minembwe, maze ikirere kikaza kutabakundira bitewe n'indege ya helikopteri barimo. Bisa naho yashoboraga kugira ikibazo gikomeye cyane, hari umuvumbu ukomeye cyane mu kirere, bisa naho ikirere kitagaragara neza, no ku butaka byagaragaraga neza ko ibicu biremereye cyane. Koko indege yaje gukatira mu kirere hano isubira mu bice yaturutsemo. Bamwe bavuga neza ko indege yari yahagurukiye za Fizi, abandi bakavuga neza ko yari yaturutse Kinshasa. Ibi rero nibyo byaje kuba bituma aba bagabo barimo izi ngabo za Jordania ndetse n'itsinda ry'ingabo zaturutse mu Buhinde bari kumwe n'ingabo za UN bagombaga kugera mu Minembwe kuri tere, bakaza kumenya ibivugwa uko bimeze ndetse n'uko bikorwa, ndetse bakaza kumenya ukuri kwinshi cyane. Ubu rero amakuru aragaragaza neza ko abangaba bongeye gufata uru rugendo, yuko urugendo rwa mbere rutigeze rugenda neza na gato. Bisa nkaho noneho aba basirikare bo mu muryango wa UN ndetse n'izi ngabo nakubwiye haruguru bageze hariya Iminembwe mu isantere. Ibi kandi biri kuba mu gihe abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bo umugambi wabo bamaze kunoza, nyamara na M23 na twirwaneho basa naho bamaze guhaguruka. Ibi byose birakomeza kugenda bigaragaza ibimenyetso by'uko hongeye gututumba umwuka w'intambara, aho igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuzana amadrone ndetse n'indege z'intambara ziri kurasa ubutitsa. Aba bashinzwe amahoro baje kugera mu bice bya Minembwe, ariko amakuru avuga neza ko kajugujugu zagombaga kuza ari 3, ariko birangira haje imwe. Niki cyatumye haza kajugujugu imwe? Ese bamwe bagize ubwoba bwo kunyura muri iki kirere cyataye
bitangiye gukoreshwamo amadrone ndetse n'intambara ku buryo bukomeye cyane. Amakuru aravuga neza ko hageze bake b'ingenzi abandi bashobora kuba babaye baretse kugera kuri iki gice cy'imirwano. Amakuru akavuga neza ko abahageze biganjemo izi ngabo za UN zije gukomfura mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge kugira ngo isi igire icyo yakora, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko nta gikomeye biteze kuko n'ubundi barabizi bagiye babona ibimenyetso byinshi cyane bitandukanye bigaragaza neza ko abanyamurenge bakomeje kwicwa, kumeneshwa ndetse no gukorerwa ibindi byaha bikomakomeye, nyamara ntibigeze bagira icyo bakora. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko helikopteri imwe irimo aba basirikare ba UN bakomeje ndetse baza kugera hano Minembwe, batangira kugenda mu bice bitandukanye aho basanze amatongo menshi cyane, imihana myinshi yari ituyemo abanyamurenge, ingo zabo zaramaze kumeramo ibyatsi. Mu mashusho yagaragaye bisa naho aba nabo batunguwe cyane, benshi bumvaga neza ko ibyo bumva mu makuru ndetse n'ibigenda bitangazwa hana Alliance Fleuve Congo AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho bishobora kuba birimo amakabya nkuru ndetse n'ibihuha, kandi hagaragajwe amashusho yahagiye haraswa ibisasu biremereye cyane na Sukhoi 25 indege y'igisirikare cya leta ya Congo. Ibi byose byagiye bikorwa hagamijwe kurimbura abanyamurenge. Ibi kandi byagaragaje neza ko abanyamurenge nibura bagera kuri 70% bamaze guhunga ibice, hasigaye 30% banze kuva ku izima aribo bakomeje kugenda abarindwa n'izi ngabo ndetse kugira ngo barebe ko bashobora kugarura abahimutse, nubwo benshi bavuga neza ko bisa naho bigoye. Iyi Minembwe yari yaragambaniwe hafi kurimburwa koko. Ibi rero ingabo za UN zikimara kubibona, benshi bemeza neza ko hashobora kuba hagiye kuba ikintu gikomeye cyane ku ngabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo zagaragaje ubwicanyi ndetse n'umujinya ukomeye cyane, ubugome ndengakamere bashakaga gukorera aba baturage ba Minembwe, kandi babigezeho kuko benshi barapfuye, bamwe barameneshwa kugeza ubwo iyo M23 na twirwaneho batitambika ngo nabo baze kugenda bagaba ibitero ndetse banahagarika ibitero bikomeye cyane by'izi ngabo. Ubu nta muturage n'umwe ubukibarizwa mwabira bice. Abaturage bari batuye Minembwe abenshi bimukiye cyangwa se bahungiye iyi mirwano mu bice bya za Kavimvira ndetse na za Kamanyora kugira ngo baze kureba ko amahoro yakongera guhinda, ariko kandi n'ubundi bisa naho byari byaramaze kugorana. Gusa hari hashize iminsi itari mike yahagaragara agahenge k'imirwano aho M23 na twirwaneho bari baramaze kugota ibice byinshi cyane, za Poezero barirukanyeyo ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'Abarundi, ariko noneho bisa naho ibintu byafashe urundi rwego. Igisirikare cy'u Burundi cyamaze kongera guhagurutsa ibitwaro karabutaka ndetse n'ingabo za leta ya Congo, kugeza ubwo M23 nayo yongeye gufata izindi ngamba nshya zikomeye cyane zo guhangana n'izi ngabo za leta ya Congo, zisa naho zamaze kwisiga insenda, zarakaye ku rwego rwo hejuru. Ibintu birakomeye cyane hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Benshi baremeza neza ko aho bigeze ubu ngubu iki gisirikare cya leta ya Congo cyari gikwiye gutuza, kuko UN yamaze kugera ku kibuga cy'imirwano hashobora kuza gutangwa raporo mbi cyane no ku gisoda cy'u Burundi, maze hakaza kugaragara bimwe mu bihano bikakaye cyane kuri ubu butaka, yaba u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Bya Kinshasa ntibijya biburamo kidobya ndetse n'urunturuntu. Ibintu ntabwo byoroshye na gato. Y'ubu tuvugana benshi mu barinzi ba Perezida Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi bafite akazi gakomeye cyane. N'amakuru agaragaza neza ko Generali Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi hari benshi cyane baherereye Kinshasa bamaze kugaragaza neza ko basa naho batamukunda. Bamwe mu bakongomani benshi baravuga neza ko ari we ugira perezida wabo inama mbi, inama zikomeje kubadindiza mu iterambere, inama zikomeje gutuma igihugu cyabo gihora mu ntambara, inama zikomeje gutuma ibihugu bitandukanye byaramaze kwikoma igihugu cya Congo, kandi ngo inama perezida w'igihugu cy'u Burundi agira perezida w'igihugu cya Congo wamaze kumufata nka best friend we ndetse inshuti ye magara, dore ko byinshi akora ari we yagisha inama ngo nizo zituma igihugu cya Congo cyaramaze gufatwa nka kivumwa ndetse nk'ahantu hatazigera haba umutekano. Kwanga amasezerano y'amahoro, gusinya amasezerano ugahindura ibyavuyemo, gukorana n'imitwe bisa naho iri kugenda ituma benshi batakariza icyizere igisirikare cya
leta ya Kongo nibyo abaturage ndetse n'abadiplomate ndetse n'abandi banyapolitiki bakomeye cyane by'umwihariko abatavuga rumwe na Tshisekedi bakomeje kugaragaza nkaho ari byo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ashinjwa. Amakuru aremeza neza ko abaturage ba Kinshasa bongeye kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi atakabaye akandagira kuri ubu butaka kuko ibyajemo ni inama za politiki ndetse bisa nkaho bidafite cyinshi cyane bivuze. Uyu mugabo kandi utetse igihugu cy'u Burundi arashinjwa kuzana ingabo kuri ubutaka bwa Kongo ngo zimwe mu zituma iyi ntambara itarangira. Abatuye Kinshasa benshi ngo barimo n'abafite imiryango hano muri Kivu y'Amajyepfo hano muri bice 23 yafashe ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa abongeye guhagurukira rimwe nk'uko byagaragaye. Hari itsinda rikomeye cyane ry'abaherwe ndetse abasaza bakuru bagera ku 8 bivugwa neza ko ari abanyapolitiki bakomeye cyane ndetse ni bamwe mu bahagurukiye mu kurwanya ko perezida Tshisekedi yahindura itegeko nshinga kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi nabyo babigezemo bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi afatwa nk'inshuti magara ya Tshisekedi nyamara yarakwiye gufatwa nk'umwanzi wa Kongo kuko yagiye akora byinshi cyane bisa naho ari bishyirishamo Kongo maze igihugu cya Kongo kikaba cyarisanze cyarabaye ruvumwa ahariho hose. Ubu tuvugana rero benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa M23 bari bibereye mu bice basanzwe bakontorora nyamara hakurya za Kinshasa inama uko zategurwaga kunyuranyuranamo uko abayobozi batandukanye ndetse aho byagaragaye neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe yasaga n'ufite igihunga dore ko asanzwe agenderera Kinshasa ariko akaba ari ubwa mbere abaturage ndetse n'abandi banyapolitiki bagaragaje ko batamwishimiye cyane byanatumye benshi bemeza neza ko umutekano we wari wamaze kujya mu kangaratete ku buryo bukomeye cyane. Byasabye ramforo ikomeye cyane y'abashinzwe umutekano w'igisirikare abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu cya Kongo uko byasaga n'aho abajyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi ari bake badashobora guhangana n'ibyateganywaga kuba byagabwa kuri uyu mukuru w'igihugu. Abaturage bari bamaze kumenya aho ari gucumbika ndetse n'imihanda iri gukoreshwa. Ibi rero bisa naho ari byo byari byamaze gushyira umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kaga ndetse benshi bavugaga neza ko kuza kuva Kinshasa biri buze kumusaba imbaraga zikomeye cyane ndetse akifashishwa n'iza gisirikare. Ubu tuvugana rero abakongomani bakomeje kugaragaza neza ko batishimiye imikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko birumvikana nyine n'abatavuga rumwe na Tshisekedi biganje mwabira bice bya Kinshasa bavuga neza ko izi nama igihe zakorewe cyose nta musaruro zigeze zitanga ku kibazo Kongo ifite ndetse bisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi afite inyungu ze bwite we na Tshisekedi arizo bakomeje kugenda abashyira inyuma. Abakuru b'ibihugu bose bategerejwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihugu byabo yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu ku butaka bw'u Burundi harimo harategurwa amatora y'umukuru w'igihugu aho biteganyijwe neza ko n'uyu mugabo ugitegetse iki gihugu cy'u Burundi azongera kwiyamamaza ndetse kandidatire ikaba itangwa, ariko benshi bavuga neza ko ibi ngibi abarundi benshi cyane bamaze kubihagurukira ndetse batabyifuza n'abarimo abarwanya leta y'u Burundi nyine babarizwa mu tware ditabara ndetse na FNL. Abangaba bakomeje kuvuga neza ko kizira kikazirizwa ko uyu mugabo bavuga ko ategekesha igitugu ndetse ko igihugu yamaze kucyoreka atarakwiye kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Suko gusa bimeze kuko na Kinshasa perezida Tshisekedi Antoine Felix nawe akomeje kwitegura kureba uko yahindura itegeko nshinga kugira ngo rimwemerere kongera kwiyamamaza indi manda kuko bisa nkaho ibyo itegeko nshinga rivuga uyu mugabo manda ze zarangiye ndetse nta wundi mwaka yemerewe kuyobora, nyamara ari gutegura icyitwa referendum kugira ngo aze kuba yakemererwa kongera gutorwa akaba umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo benshi bagaragaza nkaho cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Abasirikare b'abarundi benshi barimo n'abakomakomeye bamaze kugera mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho bari gukorana n'abacancuro ndetse n'izindi ngabo zigomba kubafasha kugira ngo bimure M23 bayikure mu bice bya Poezero ndetse ngo yamburwe n'ibice nka Minembwe. Makuru atugira haravuga neza ko Major General cyangwa se General Major Eri Ndizihiye uzwi nka General Muzinga umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Burundi benshi batari banazi ko
burya uyu mugabo ari we wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare byose by'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Uyu yagabweho igitero gikomeye cyane muri operasiyo ya M23, ndetse bamwe bavuga neza ko uyu mugabo aho M23 yamusanze hano mu bice bya Fizi neza mu isantere, ariko kandi bivugwa neza ko ari na metero zitagira muri 800 uturutse kwa ya hoteli iherutse kugabwaho igitero cya drones na M23, ahabarizwaga abasirikare bakomakomeye nanone mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi mwarabyumvishe, twarabibabwiye cyane, ariko inkuru igezweho nuko uyu Meja General Eri Ndizihiye uzwi nka General Muzinga ariko aba ari we dukoresha, ndetse yamaze kuba arasirwa muri ibi bice. Iyi nkuru ntirahamwa, igisirikare cy'u Burundi ntacyo kirayivugaho, igisirikare cya M23 ntabwo kirabyemeza. Gusa amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko hakozwe igitero gikomeye cyane, ndetse cyabashije no guhitana abasanzwe barinda uyu mugabo urinzwe cyane mu buryo bukomeye cyane. Nyamara bikaba byarangiyemo M23 muri operasiyo ibashije kumugarika n'ibimenyetso bigera kuri 3 byagaragaje neza ko M23 yakoze iyi operasiyo. Kugeza kuri ubu ingabo z'u Burundi zisa n'izamaze kugwamo amazi akonje. Izi ngabo ntacyo zishaka kuvuga, zafashe umwanya, benshi bashaka amakuru ahavuye impamvu yo kwifata amapfubyi. Benshi muri bo n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba noneho basa naho ijuru ryabaguyeho, ibintu birakomeye cyane. Kuri ubutaka rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kugaragara impamvu ikomeye cyane, ingabo z'u Burundi zikomeje kuharirira ndetse no kuhababarira muri rusange. Reka nkubwire uko bivugwa ko iyi operasiyo yagenze, uraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Meja General Ndizihiye Eri uzwi nka General Muzinga, amakuru aremeza neza ko mugabo uyu atakiri mu mwuka w'abazima. Ni inkuru yemeza neza ko abasoda b'u Burundi benshi cyane bari muri ibi bice bya Fizi, ndetse biganjemo abacungiye umutekano uyu mugabo General Muzinga. Amakuru aremeza neza ko ashobora kuba yamaze no kwicwa, ndetse muri operasiyo za M23, operasiyo bivugwa neza ko zakoranywe imbaraga z'umurengera nk'uko benshi bakomeza kugenda babigaragaza. Amakuru akavuga neza ko aba basirikare ba M23 bifashishijwe abo mu itsinda ridasanzwe rijya muri operasiyo ziremereye cyane. Amakuru akavuga neza ko biganjemo abakomando ndetse na sniper umwe ari nawe wifashishijwe mu kurasa uyu mugabo, nyuma y'uko abakomande bari bamaze gushyira hasi ku buryo bukomeye cyane abashinzwe umutekano w'uyu mugabo General Muzinga uri muri ibi bice, ndetse ari nawe wakomeje kuba apanga ibikorwa by'urugamba ku ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu rero uyu mugabo amakuru atugeraho tutarahamya 100% nta makuru yemeza neza ko yaba yamaze kuba yahasiga ubuzima. Ibi rero byaza kuba ibintu bibi cyane, bikagira ingaruka zikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, bikaza kugira kandi effect ikomeye cyane kuri iyi ntambara. Ndetse abarundi baza kuvuga iki ko bishobora kuza gufatwa nk'ikintu gikomeye cyane ndetse kidasanzwe nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero birakomeye cyane kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi bakomeje kwatesekera, ibyo benshi bibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi noneho cyafashe umwanzuro wo kumanukana imizi, imiganda byose bakaza kurunda ingabo muri ibi bice. Ibitangiye gutuma menyekana amwe mu mabanga akomeye cyane, ndetse bigatuma ingabo z'u Burundi zigabwaho bimwe mu bitero nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ibintu ntago byoroshye na gato. Igisirikare cy'u Burundi kiri kwisanga kigomba gushyingura uko byagenda kose, ikiriyo kigomba kugaragara mu ngabo z'u Burundi, kuko noneho M23 yageze mu bakuru muri izi ngabo. Ibyo benshi bashimangira neza ko bigomba kuza gufatwa nko kuba igisirikare cy'u Burundi cyatanga isomo nk'uko amakuru abigaragaza. Ariko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gupanga byose biri kugenda biburizwamo. Isomo bashaka gutanga ngo bimure M23 bayikure Puezera, ahubwo biri kurangira aribo barihawe bakaraswa bakicwamo bakuru. Ibyo benshi bafata nkaho
ingabo z'u Burundi zishobora kuba ziri mu rugamba ariko M23 irurimo kubarusha nk'uko byagaragajwe n'ibimenyetso byinshi cyane. Gafata umwanzuro wo kutongera gukorana na Tshisekedi byabibaye ibihugu bitanu byamaze kuba bishwana byikoma Tshisekedi. Benshi bati umugabo ntashobotse ndetse asezeranya benshi ibyo atakora. Igihugu cyangora kwikubitiro nicyo cyabanje kwerekana neza ko Tshisekedi yakomeje kugenda agaragaza neza ko atari kuzuza amasezerano bagiranye mu bijyanye no kohereza ingabo za Angola. Ngira ngo murabizi ingabo za Angola zaje kuri ubutaka bwa Kongo by'umwihariko, benshi bakavuga neza ko ariko igiteye izi ngabo za Angola ndetse na leta y'igihugu cya Angola ari uko yamugoye, ndetse nyuma y'uko yarabonye neza ko ingabo ze ziri kugwa ku butaka bwa Kongo, AFC M23 iri kuzicucuma ku buryo bukomeye cyane, yafashe umwanzuro wo kugira ibyo avugurura mu byo bavuganye. Ibi nibyo Tshisekedi atumvishe, maze perezida w'igihugu cya Angola nawe akavuga neza ko imirambo ari kwakira buri munsi iturutse muri ibi bice, dore ko imirambo yakurwaga hano muri Kivu y'Amajyepfo ikajyanwa i Kinshasa. Ingabo za Angola benshi bavuga neza ko nubwo zahaguye ariko bagiye bazibera intwari bakajya kuzishyingura ku butaka bwabo. Iki kibuga cy'indege cya Kinshasa cyahagurutseho imirambo myinshi cyane mu minsi igera kuri nishize yoherezwaga hariya mu gihugu cya Angola. Ibi rero byagaragaje neza ko perezida wa Angola yahise yisubira, kuko uko yarazi ibi bintu bimeze atari ko bimeze. Nyuma ya perezida w'u Burundi, perezida wa Angola nawe yabanje kwisubira, hakurikiraho perezida nyine w'igihugu cy'u Burundi. Ndakubwira neza ko Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania, we kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bari gucana uwaka, ntibari kurebana neza, kuko bivugwa neza ko hari ibyo bamaze gushwana, gusa bo ntabwo byamenyekanye. Gusa murabizi ko ingabo za Tanzania nazo ni zimwe mu zifashishijwe muri uru rugamba, na n'ubu hari izanyuraga mu kiyaga cya Tanganyika zerekeza ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo mwagiye mwumva n'ibitero ndetse n'imitego imeze nka zambushi M23 yagiye ibatega nyuma y'uko bagiye banyura muri iki kiyaga cya Tanganyika. Nyine abasoda b'igihugu cya Tanzania baje gutanga umusada, ubu bamaze gushwana. Inkuru iravuga neza ko Ubugande bwamaze gukubita agatoki ku kandi, nyuma y'uko bivuzwe neza ko FDLR ishyigikiwe na leta ya Tshisekedi nayo ariyo yakomeje kugenda igaragaza neza ko iri kugaba ibitero ku butaka bwa Uganda. Ngira ngo ejo bundi mu minsi ibiri ishize twababwiye inkuru y'uko hari FDLR yamaze kwambuka umupaka wa Kongo ijya muri Uganda, yica abaturage ndetse narasa abasirikare nk'uko bitangazwa. Ibi rero biragaragaza neza ko ibi bihugu byose byamaze kugenda bishwana ndetse bigashwana ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi. Ibi ko bibereye rimwe biraza kugenda bite? Ibibaye kandi mu gihe n'u Rwanda ntago rwarushyizemo. Tshisekedi wavuga neza ko batameranye neza, ndetse yagiye yirukanka amahanga menshi cyane yerekana neza ko u Rwanda rwakabaye ngo rufatirwa ibihano. Ibi biragaragaza neza ko Tshisekedi abo yari yiringiye benshi bamaze kumuhinduka, ndetse nyuma yo gusanga afite amakosa akomeye cyane ndetse akagira bamwe ibyo basezeranya ntabikore. Ibi rero biraza gushyira Tshisekedi ku gitutu mu buryo bukurikira: intwaro ndetse n'abasirikare byatangwaga n'ibihugu nawe akabihereza amabuye y'agaciro bamaze kuyirengagiza nyuma y'uko bamaze gushwana. Nakubwiye ko Angola kuri ubu ngubu ntibari gucana uwaka. U Burundi bwo bisa naho bikiri muri pending, ariko kandi bamaze gushwana ndetse batungana ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kutumvikana ku masezerano ndetse ngo yuzuzwe uko babipanze. Tanzania yo byamaze kurangira. Ubu Ubugande nibwo bwamaze kwiteramo, bwo bwanarakaye cyane. Dutegereje ijambo rikomeye cyane rishobora kuza kuvugwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhozi Kainerugaba, ushobora kuza gutangaza ibikomeye nyuma y'uko bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kihaye kuba cyagaba ibitero gifatikanyije na FDLR ku basirikare b'igihugu cya Uganda. Bisa nkaho Tshisekedi nta wasigaranye uretse igihugu cy'Ububirigi, bivugwa neza ko ari cyo ngo kimugira inama. Ese biraza kurangira bite? Tanzania ivuyemo, Uganda ubu byashyushye, igihugu cya Angola byamaze gukomera cyane, ndetse igihugu cy'u Burundi nabyo bisa nkaho bigeze ku iherezo. U Rwanda rwo n'ubundi nibisanzwe ntabwo bacana uwaka. Ibi rero biraza gushyira Tshisekedi ku gitutu gikomeye cyane, ndetse no gusa nkaho aza kuba abaga akifasha mu gihe ingabo ze zidashoboye guhangana ku rugamba. Uyu mugabo benshi bavuga neza ko ibigiye kumubaho bishobora kuza kuba bibi cyane ugereranyije. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza intege nke, ari nayo mpamvu perezida w'igihugu cyabo ndetse n'inzego za gisirikare zagiye zifashisha ndetse zikitabaza ibi bihugu, ariko kugera kuri iyi nshuro bakaba bamaze gushwa
gushwana nyuma y'uko amakuru avuga neza ko M23 yafashe umwanzuro wo kuva muri izi quartier cyangwa se muri ibice bya Plaine de Ruzizi. Benshi baravuga neza ko iyi ari strategie y'urugamba, ndetse Tshisekedi bamaze kumenya neza ko nta basigaranye, benshi mu bamufashaga bamaze gusa naho batsinzwe. Abasirikare b'u Burundi bari babigezeho ndetse bakoze operation yabo uko yagombaga, nyamara ntabwo bari bazi neza ko M23 yabiteguye ndetse yamaze gukurura amakuru binyuze mu butasi bwayo. Inkuru ziragaragaza neza ko bubatse ikiraro kigendera nko ku migozi nk'uko bigaragara, ariko kandi gikoreshejwe n'uduti dutoya byari gukoreshwa n'aba komando bidasabye ko banyura mu mazi nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi byakozwe mu rwego rwo kwirinda ko aba basirikare bashobora kunyura muri uru ruzi bitewe n'imvura nyinshi zimaze iminsi zigwa hano, bakaba bafatwa n'isayo ndetse bikaza kubagora komoka, ndetse dore ko bivugwa neza ko habarizwamo n'inyamaswa zirimo imvubu ndetse n'ingona. Ibi rero abasoda b'u Burundi mu kubyirinda bakoze iki kiraro nyine nka systeme cyangwa se mu buryo bukoreshwa n'abasirikare bwo kwiyeranda ndetse no gushaka igisubizo, ndetse barabikora barambuka. Bakimara kwambuka cyari ikiraro gikoresheje amakamba n'uduti nk'uko bigenda bigaragara, ndetse byasobanuwe n'uwabashije kurebesha amaso ye ahangaha muri ibice uko byari byifashe. M23 yaje kubarika bitewe n'uko ari mu bice bisa naho ari ibice biterimo muvoma, ibice byo mu cyaro cyane, kandi ibice biri ahantu hihishe hari ibintu bisa n'imigano, kandi ahantu hihishe bitari korohera wari wese kubona umuntu uri kunyura hano. Nyamara M23 ihikururira amakuru yari yamaze kuvumbura neza ko aba basirikare b'u Burundi bari kwambuka. Abasirikare b'u Burundi bambutse, dore ko byanabatwaye umwanya munini cyane bitewe n'uko wari umubare urenga 110 nk'uko bitangazwa. Bamaze kwambuka, amakuru avuga neza ko bamaze kwisuganya kugira ngo baze kwerekeza mu bice bagombaga guteramo M23 baturutse ahangaha Nyamitanga, ndetse aho bari bamaze kwambukira. Nyamara ntabwo byaboroheye nk'uko amakuru abitangaza. Inkuru ziravuga neza ko M23 yaje kubarika, ndetse bafata ibikoresho byabo barisuganya, bagabana amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bagombaga kwifashisha. Bakimara kubyambutsa batangira kwerekera, hari itsinda ry'abasirikare ba M23 ryaje guturika inyuma riza guhagarara hano Nyamitanga ku mupaka neza, ariko umupaka usa naho nyine atari umupaka uzwi cyangwa ukoreshwa. Umupaka wa Panya niko twabyita. Izi ngabo zari zimaze kwambukira, M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane nk'uko yari yabipanze, ica iki kiraro, ndetse dore ko kugica byari byoroshye bitewe n'uko yari gukata amakamba, ndetse igice kimwe kikaza kugwa mu mazi, bikaza korohera M23 mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo ize guhangana n'izi ngabo zidafite backup cyangwa se zidafite aho kwirukira cyangwa aho gucikira. Ibi byagezweho M23 kimara guca iyi migozi, ndetse iki kiraro kimaze gucika, kimaze gusa naho kiguye muri uyu mugezi. Amakuru agaragaza neza ko ahise hatangira kumvikana amasasu menshi cyane. M23 irasana n'izi ngabo z'abarundi. Izi ngabo z'abarundi mu by'ukuri zarengaga 100 nk'uko amakuru abitangaza, ariko abasobanura benshi bavuga neza ko abarenze 15 hagati ya 15 na 20 aribo bonyine bashobora kuba barokokeye hano, kuko bamwe bahise bagerageza kwambuka biroha muri uyu mugezi. Aba ngo ni nabo bashobora kuba barokotse, uretse aba baciwemo kabiri n'ibikoko bibarizwa muri uyu mugezi, cyangwa se bakaza guheramo bitewe n'imvura nyinshi cyane iri kugwa muri ibice, hakaba hari isayo ryinshi bashobora guheramo koga ntibize kuborohera. Abasirikare baba M23 bahise bagota izi ngabo batangira kuzirasa cyane, ndetse bisa nkaho izi ngabo zatunguye kuko ibice zagombaga gutangira gusheringamo, ndetse uko zari zapanze urugamba zatunguye no gusangamo M23 mu nzira bataragera iyo bajya. Imirongo bariho muri utu tuyira dufunganye muri ibi bihuru, bisa nkaho M23 yari yahabategeye ndetse yabiteguye cyane. Nta yindi nzira bari gukoresha, ntibari gukomeza imbere kuko bazi neza ko bari kwegera aho umuriro uri guturuka. Bafashe umwanzuro wo kugerageza gusubira inyuma, basanga intare za Sarambwe zirahari, ndetse kurasana gukomeye cyane, dore ko izi ngabo nazo zari zamaze kwiregurupa nyine, buri wese n'intwara akoresha. Barasanye n'ingabo za M23 karava, ariko kubera ko izi ngabo za leta y'u Burundi zasaga n'izifite igihunga, zarasaga mu rwego rwo kwirwanaho ndetse no kugira ngo zirebe ko zasubira inyuma kwa cya kiraro cyabo. Nyamara dore ko ushaka inzira imukiza abafite imbaraga nyinshi cyane, abarundi babigezeho basubira inyuma, ariko ubwo hasubiye inyuma ingerere birumvikana
birumvikana kuko bamwe bari bamaze kugwa muri aya masasu. Mu gusubira inyuma bakigera aha kuri uyu mugezi baje gusanga ahangaha ikiraro cyabo cyamaze kwangizwa ndetse cyanakuweho ku buryo bugaragara. Nta kindi cyari gukorwa uretse gutekereza uko bashobora gushoka iyo amazi. Abazi uyu mugezi wa Rusizi ndetse n'umugezi munini cyane uba ushobora kujyamo ndetse ugahita ugushungumukana bitewe n'umuvumba cyangwa n'imvura nyinshi cyane iri kugwa muri ibi bice. Isayo ndetse n'inyamaswa zibarizwa muri uyu mugezi zikaba zakugirira nabi, kandi muri ibi bice bavuga neza ko zihabarizwa bitewe n'uko nta muvuma nyinshi cyane z'abaturage ziba zihari. Aha rero niho izi nyamaswa ziba zisanzuriye. Abasirikare batangira kurasana bagerageza kwihagararaho ndetse no kwirwanaho, ariko M23 uko yari izi ko ntaho gucikira bafite kuko yari yamaze gukuraho iki kiraro, yakomeje gusheringana nabo ndetse ikomeza igenda ibegera. Biza kurangira abasigaye babonye neza ko nta yindi shuwa, nta mahitamo yandi, ntaho guhungira, baza gutangira gusimbuka binaga muri uwo mugezi. Aho bivuga neza ko hari abambukaga hakurya ariko nabo bagakurikizwa amasasu, bagira hakurya akaba aribwo batangira kugerageza kurasana na M23 hakurya, ariko bitari biboroheye. Bisa nkaho izi ngabo hasigaye ingerere kuko abinaze mu mazi bagerageza koga ngo bambuke ntabwo bizwi neza niba bose bageze hakurya nk'uko byagiye bitangazwa. M23 yongeye kwerekana neza ko mu gutegura operasiyo n'ibitero na zambushi irindwa mubi, ni nayo mpamvu iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakomeje gutungurwa. Nyamara ngo byari byitezwe neza ko bano banyuze muri inzira ya Panya aribo baza kujijisha M23 bakayirasa, maze abaturuka imbere nabo bagahita badivansinga baturutse mu bice bya Kabunambo. Nyamara ibi ntabwo byigeze bibahirana gatoya kuko abaturukaga imbere bategereje sinyare ibabwira neza ko bamaze kugera mu bice bari bavuganye ngo batangire batake. Biza kurangira sinyare ibuze, ahubwo baza kumenya amakuru neza ko baje gutegwa ambushi ndetse bacucumwe cyane baguye muri ibi bice. Ni inkuru benshi cyane batunguwe n'uburyo M23 igerageza kugaragaza neza ko iri active mu bice bigiye bitandukanye, mu gihe benshi bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe zisa naho ziba zakuriye amakuru ku buryo bukomeye cyane. Nanone bamwe bati hari abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi bakomeza kugenda batanga amakuru mu gisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje gutungura ndetse no gutega ambushi izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, mu gihe baba bakoze ibitero byabo bucece ndetse ntawe babibwiye mu ibanga rikomeye cyane. Nyamara bikaza kurangira basanze biteguwe ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya M23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na twirwaneho nk'uko basanzwe bakorana. Hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya M23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza nyuma y'uko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe. Nanone bisa nk'aho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. M23 nta mpuhwe na ntoya ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nk'aho kigorwa. M23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho yabagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi, aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane. Ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntabwo byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya M23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano ndetse no gutanga amakuru. Ni ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizdoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo M23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu
bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. M23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. M23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane, ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye impfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na M23 ubutasi bwa burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyane abaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Kongo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka. Ariko Abarundi nabo byababayeho rwose, ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo. Benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu ahongeye gucakirirwa abatasi. Bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanya n'Abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu. Ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na M23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. N'agahinda n'amarira, ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Benshi baribaza ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi. Ibitego yabo irimo iragenda ibafata ubwabo, imishibuka irimo irabashibukana. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhomba zimwe mu ntwaro n'abasirikare. Bigenze bite? Ese ninde utanga amakuru y'ingabo z'u Burundi ndetse ibyo ziri gupanga n'ibyo ziri guteganya gukora, kugeza ubwo zisanga zamaze kugenda zigwa muri ambushi, ndetse zikaza kwisanga zamaze kugenda zigwa mu mitego ikomeye cyane y'uyu mutwe wa M23. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi cyamaze gutegura abasirikare bagera ku bihumbi bigera kuri 6 ngo baje kuba bahoza amarira bagenzi babo bari bamaze iminsi batotezwa, ndetse abarokotse imirwano yabereye ku musozi wa Biragiza, ndetse aho ubu tuvugana M23 yamaze kwisubiza agace ka Numbi ndetse n'agace ka Ziraro, ndetse ikabihafite cyane. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zari zomotse, bivugwa neza ko ari zije kuba zakora itandukaniro, ndetse zikaza gukora nko kwihorera ku ngabo zabo zikibarizwa kuri iyi misozi, ndetse imirambo y'ingabo zabo nyine icyandagaye kuri uyu musozi wa Biragiza. Ubu tuvugana n'abari baje nabo babaye akawa mugani w'ubushwiriri. Abaje nabo bahuye n'uruva gusenya. Intwaro bari bitwaje zirimo iza BM24 Combat, intwaro zirasakure, ndetse bivugwa neza ko bari bafite n'amatanka arasa amakompura arasa mu birometero byinshi cyane. Aba bose batezwe ibiturika mu muhanda banyuragamo ibirometero 6 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, no mupaka u Burundi buhana na Kongo, umupaka werekeza mu mujyi wa Uvira. Aba rero baravugwaho ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse bisa nk'aho amakuru y'urugendo rwabo yari yamaze kujya hanze. M23 igategura ibyo ishobora gukora byo kubitambika mu bice isa naho idakontorora. Ni ibice mu by'ukuri M23 idakontorora, ariko yafashe umwanzuro wo gukora operasiyo ikomeye cyane. Benshi bibaza uko yakozwe, ariko nanone kubisobanura biragoye. Igihari nuko na n'ubu ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'Abarundi biracyacumba umwotsi. Benshi baribaza uko bigomba kuza kurangira. Ubu tuvugana Abarundi bongeye kwakira inkuru mbi ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko byose biri kugenda byegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuvuga neza ko adakomeje kugenda banira izi ngabo ze muri rusange.
Nanone kandi dukomeje kugenda tumenya byinshi cyane mu biri kubera mu bice bitandukanye imirwano ikomeje kugenda iberamo. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura abasirikare bivugwa neza ko ari abo mu itsinda rikomeye cyane bagombaga kwerekeza mu mujyi wa Bukavu ndetse bakajya gutangira kurasa uyu mujyi, dore ko Tshisekedi yari yavuze neza ko uyu mujyi agomba kuwisubiza akoresheje izi ngabo ze zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Barigombaga kunyura umupaka bagombaga kunyura ku muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu nyine banyuze za Gatogota na za Kavimvira, kandi ibice nibyo ba 23 isa nayo ifitemo ibirindiro bikomeye cyane nyuma yuko yari yarabaretse ikarekura umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Ibirindiro bikomeye cyane bya 23 muri ibice byabashije guhagarika izi ngabo ndetse zisa naho ziguye mu rwobo kuko zagotewe muri iki gice suku zirasa induru ziravuga cyane. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zisa naho hasigaye bake bo kubara inkuru. Nanone benshi bongera kubyegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi bavuga neza ko we na Tshisekedi bari kugerageza gukorana umujinya kandi bikaza gutuma ingabo zabo zikomeza gushirira muri uru rugamba. Amakuru yemeza neza ko iyi leta y'u Burundi yakomeje kugenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane, obstacle guhangana n'ingaruka zikomeye cyane zo kuba barohereje abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibigende neza uko babipanze, maze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba akomeje gukora plan izo arizo zose zigerageza kumwunga n'abaturage, ariko bikaba byagoranye. None umutwe wa Red Tabara FNL aba nabo batangiye kumushyiraho igitutu gikomeye cyane, kugeza ubwo bamwe mu bakorana n'iyi mitwe barimo baragaragara bakora ubutasi ndetse kubamenya no kubavumbura biragoye kuko n'ubundi basanzwe ari abaturage bo kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu, nawe wivugira neza ko mu nzego ze za gisirikare harimo bamwe bagerageza kumutembagaza ku butegetsi, ariko kandi ngo barimo barabinyuza muri iyi mitwe yitwaza intwaro irwanya leta ye. Ibise biraza kugenda gute ndetse uyu mukuru w'igihugu witegura kwiyamamariza indi manda yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, amatora y'umukuru w'igihugu ahari ndetse atari kera cyane umwaka utaha. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko hasigaye amezi make cyane kuko bisa naho uyu mukuru w'igihugu nawe w'u Burundi akomeje kugenda akora igishoboka cyose, mu gihe abarundi bo batangiye kwishyiramo ko amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu azibwa ndetse kuko bamaze kubona ibimenyetso byinshi cyane kuko abarundi benshi ntibakiyumvamo uyu mugabo. Ni naho haturutse ihaguruka ndetse ry'iyi mitwe yitwaje intwaro harimo Red Tabara ndetse n'umutwe wa FNL bakomeje kugaragaza neza ko Uburundi bukeneye impinduka igitaraganya. Ibi rero byose biraza kugenda byiture ku mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro General Neva, baze kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, bikubitireho n'ingabo ndetse ze ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo kuzimanajinga byagoranye. Ama 23 ikomeje kugenda izicucuma bikagaragaza ndetse n'ububasha buke bw'izi ngabo nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Ubu tuvugana Uburundi busa naho buri mu ntambara ariko iteruye, ariko n'ukuri benshi mu Barundi bakomeje kubabazwa n'uko igihugu cyabo kisanze kiri mu ntambara ku butaka bwa Kongo. Bamwe banemeza neza ko ari byo byahaye imbaraga iyi mitwe yitwaje intwaro yamaze kugenda ihaguruka ishaka kuba yagaba ibitero ku birindiro bigiye bitandukanye by'izi ngabo z'u Burundi. Abenshi bagashimangira neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyakoreshejwe amakosa akomeye cyane na perezida w'igihugu mu gufata abasirikare akabohereza mu ntambara badafite aho bahuriye ngo ni ugufasha Tshisekedi mu ntambara, aho benshi banashimangira neza ko imikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi ngo ari imikoranire ikemangwa ku rwego rukomeye cyane, aho bamwe baba bavuga neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyakomeje kugenda gihura na straga, ariko uyu mugabo agakomeza kwanga gukura ingabo kuri ubutaka bitewe n'inyungu benshi bashimangira neza ko afite mu mikoranire ye n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho abasirikare ba Kongo basa naho banatereranye izi ngabo z'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana umwe mu bagore bari kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga uzwi ku izina rya Pamela waturutse mu gihugu cya Canada bashimangira neza ko ari umwe mu baterankunga bakomeye
cyane ndetse mu bayobozi uyu mutwe wa Red Tabara akomeje kurukirita ndetse yakira inkunga ikomeye cyane y'abarundi baturuka muri diaspora itandukanye, ndetse hakaza kwikubitiraho n'abandi barundi batangiye kwambuka bajya ku butaka bwa Kongo aho Red Tabara ibarizwa, ndetse abandi bakaza kwerekeza mu ishyamba rya Kibira aho irindi shami riherereye. Ibi rero biraza gukomeza kugenda byose bigaragaza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ubu imitwe isa naho iri kumugira inama ari myinshi yabuze amahitamo ndetse yatangiye kwatakwa ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko Red Tabara n'uyu mutwe wa FNL ibitero shuma bamaze kubinoza ndetse bagomba gutangira kugenda bagaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'izi ngabo za leta y'u Burundi. Abarundi bo bati uyu mugabo icyo azatuzanira na gahomamunwa, bati tumbaye imyaka myinshi cyane nta masasu yumvikana ku butaka bwacu, ariko bisa naho umukuru w'igihugu intambara ari kudutegurira iya Kongo irimo iradusiga amahoro. M23 yagerageje kubaha abarundi ntiyarasa ku butaka bwacu mu gihe byashobokaga. Aya ni amagambo abarundi bakomeza kuvuga bavuga neza ko M23 yagaragaje discipline n'imyitwarire idasanzwe mu gihe igisirikare cyabo cyabaga kiri kuyirasaho ndetse cyararenze umupaka kikaza ku butaka bwa Kongo. M23 itigeze ifata umwanzuro wo kurasa nk'uko bitangazwa, ndetse ko yari bifitiye ubushobozi mu gihe yari yaramaze no gufata umujyi wa Uvira n'imisozi iwukikije, ko no kurasa Bujumbura unyuze mu kibaya cya Gatumba honyine aha byari buborohere cyane. Ariko izi ngabo za M23 zikaza gufata umwanzuro wo kwirinda gukora ibi ngibi. Aba rero bakavuga neza ko M23 yagerageze kuba flexible ndetse ikagerageza gukomeza kwiyama leta y'u Burundi, nyamara perezida w'igihugu cyabo ngo akaba ari ukomeje kugenda abashyira mu kangaratete. Amakuru kandi yateye impungenge n'ikikango suko hari abari bamenyekanye bashobora kuza guturitsa ibisa naho ari ibibombe mu nzira umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, ahubwo icyateye ubwoba nuko ngo humvikanye amajwi y'umwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho ukorera kuri headquarter i Kinshasa avugana na bamwe bo mu mutwe ngo wa M23, nubwo ngo bitaremezwa niba ari abo mu mutwe wa M23 bavuganaga, ariko ngo aya majwi yamaze gukururwa n'ubutasi bwa Kinshasa, ndetse amakuru yemeza neza ko ngo uyu musirikare ntaramenyekana ndetse nabo yahaga amakuru ntibiramenyekana niba ari M23 gusa niyo yahise itekerezwa bwa mbere, kuko bisa naho ari yihanganye umunsi ku munsi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru rero ziravuga neza ko ubu ngubu leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igerageza gukora iperereza ngo ikusanye ibimenyetso maze iyi migambi niba ihari koko iburizwemo, ariko amakuru ntabwo barayafata neza. Ariko kandi hamaze kumvikana ikimeze nk'aho ari ikikango, kuko hamaze kumenyekana n'izindi nkuru zivuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Kongo batifuza ko Tshisekedi akomeza kuyobora iki gihugu. Amakuru aravuga neza ko perezida Tshisekedi yamaze kugira abanzi benshi cyane kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, bisa naho bizamugora nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse bagaca amarenga ko uyu mwanya w'umukuru w'igihugu guhindura itegeko nshinga bishobora kuzamubana ibibazo bikomeye cyane, kuko hari itsinda rikomeye cyane ry'abadiplomate ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane hariya i Kinshasa bahagurutse bamaganira kure ihinduka ry'itegeko nshinga. Bati nta matora ya referendum ashobora kuba kuri ubu butaka. Tshisekedi imyaka ayoboye iki gihugu cyacu bisa naho yakomeje kugenda agisubiza inyuma nkaho yakagiteje imbere, yakomeje kugenda yumvira amahanga amuroha ndetse amuta mu mirwano, ndetse bakomeza kwikoma leta y'u Burundi vuga neza ko ari bo bajyanama babi babayeho mu gihe iyi ngoma ya Tshisekedi yari iri ku butegetsi. U Burundi burashinjwa kuba perezida w'iki gihugu ariyo wagiye uba umujyanama wa hafi wa perezida wa Kongo, ndetse wakamugira inama inyinshi zitigeze zigira icyo zitanga, ahubwo harimo inyinshi zagaragaraga nkaho arizo nama mbi ndetse ziba nkaho zikavamo imyanzuro mibi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo. Icyagiye
cyagiye gituma intambara ya AFC M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata urundi rwego nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubu rero bisa naho hatangiye sambaratika zikomeye cyane, urwikekwe ndetse kutizerana hagati ya Tshisekedi ndetse n'abandi bayoborana nibyo byatangiye kumuranga, ndetse biravugwa neza ko yatangiye gutekereza uko yashyiraho itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bagomba kumurinda, kuko ngo mu bamurinda yamaze kumenya neza